jedan taj komponent je bio avion teško vreme. U poseti 98. vazduhoplovnoj brigadi ekipa emisije Dozvolite imala je priliku da prisustvuje najvišem rangu obuke tigrova sa Lađevaca. Vrhunac obuke za jednog pilota jeste gađanje bojevom municijom. Avioni Orao i Super Galeb posle naoružavanja na aerodromu kreću na izvršavanje zadatka na Pasuljanskim livadama. Pripadnici 241. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile i 119. mešovite helikopterske eskadrile zajednički su izveli raketiranje i bombardovanje postavljenih meta na poligonu Pasuljanske livade. Popularni tigrovi i celokupna ekipa sa aerodroma od tehničara protiv požaraca, oružara do pilota morali su svaki detalj dobro da isplaniraju i pripreme. U skladu sa godišnjim planom i programom usledilo je i naoružavanje Orla i Super Galeba. U skladu sa zakonom, pravilno i našim PVTS-om izvršili smo pripremu aviona, pripremu ubojnih sredstava i podešavanje istih. Od sredstava koristili smo fabuke, fugostavio bombe 250 kg, fugostavio bombe 100 kg i top 23 mm. Priprema i sam tok je protekao bez ikakvih problema u skladu sa zakonom i pravilom korišćenja svih mera bezbednosti, što je najbitnije u našem poslu. Vrh obuke, letačke obuke je te upravo dejstvo ubojnim sredstvima, tako da je i za nas tehničke službe je isto vrh obuke podešavanje istih. Mi smo sredstva prethodno proučili, pripremili ljudstvo, zatim pripremili sredstva i izvršili svoj zadatak koji u skladu što je i naša namera. Avioni G4 Orao su u naoružanju, znači 241. eskadrile. Avion G4 je prevashodno školsko-borbeni. U principu već godinama je pouzdan avion za školsku i taktičku obuku pilota vazduhoplovstva sa određenim mogućnostima koje taj avion posjeduje, odnosno njegove taktičko-tehničke karakteristike. Avion Orao predstavlja avion za borbena dejstva jurišne namene. Kao takav je u koncepciji koja je projektovanja bio isključivo projektovan, znači kao borbeni avion. Sam jurišni avion u koncepciji ima pre svega ključnu odliku, to je žilavost. Žilavost jer je avion u borbenim dejstvima izložen mogućim dejstvima protiv vazdušne odbrane neprijatelja i kao takav mora da bude sposoban da i pored pogodaka, eventualno oštećenja, izvrši zadatak i vrati se. Zato su na ovom avionu sistemi usložnjeni, ima po 3 sistema za sve ključne komponente koje se tiču i hidrokomponenti i posjeduje 2 motora, znači sve je prilagođeno jednom jurišniku druge generacije i kao takav je imao priliku da pokaže svoje vrednosti i u odnosu na njegovu koncepciju, njegove mogućnosti, sve karakteristike. Ja koji ga letim od 1990. godine sam izuzetno zadovoljan. Vazduhoplovna brigada namenjena je za vatrenu podršku jedinica kopnene vojske, prevoženje vazdušnim putem, izviđanje iz vazduha kao i za borbeno i logističko obezbeđenje avijacijskih jedinica. Trenutno se nalazimo na poligonu Pasuljanske livade gde očekujemo nalete aviona i helikoptera koji će bojevom municijom gađati mete udaljene na oko 2 kilometra od nas.
ovo je posljednji termin u ovoj godini i koristimo, da kažem, ovo lepo vreme da maksimalno provjerimo sposobnost naših posada za dejstvo po ciljevima na zemlji. Dejstvujemo sa lovačkom bombarderskom avijacijom, vazduhoplovima J-22 Orao i N-62 Super Galeb, kao i sa transportnim helikopterima iz 119. mešovite helikopterske eskadrile na vazduhoplovima tipa HT-40. U sklopu vežbe danas smo imali dejstvo sa fugasnim aviobombama 250 kg koje je nosio avion Orao i sa fugasnim aviobombama od 100 kg koje je nosio avion N-62. Vatrenu podršku jedinica kopnene vojske u toku izvođenja operacija upravo vrše snage lovačko-bombarderske avijacije i borbenih helikoptera. Na posledku borbene jedinice, znači 241. i 119. su vršile dejstvo, kompletno angažovanje letačkog i tehničkog sastava je podrazumevao jedan ozbiljni i koncentrisaniji rad, obzirom da su ubojna sredstva u pitanju i kao takva, znači, zahtevao je punu pažnju i koncentraciju od dolaska na stajanku do odlaska s njim. Znači, mi obično kažemo tek kad se sve završi, da bude bezbedno, tad je naš rad završen i možemo da govorimo o nekim rezultatima. U okviru redovne vaše obuke imali ste, znači, ovo gađanje bojevom municijom na pasuljinskim livadama. Koliko su vam značajne takve obuke? Pa, svako dejstvo bojevim sredstvima na bilo kom poligonu predstavlja vrhunac svake obuke. Trenutno realizujemo preobuku, odnosno završetak preobuke pilota sa aviona N-62 na vazduhoplov Orao i na poligonu su dejstvovali iz školskih uslova, odnosno realizovali smo završetak obuke dejstvom ubojnim sredstvima. Znači, mogli ste vidjeti dejstva sa bombama FAB 250 kg, FAB 100 kg i dejstva topovima na poligonu. I na kraju samo kakvi su rezultati tog gađanja, da li ste zadovoljni? Pa obzirom da bomba FAB 250 kao sredstvo ima ubojno dejstvo na prečnika 800 metara, a ubojno dejstvo parčadino bombe na 1200 metara, obzirom da su sve bombe pale u krugu od 40 metara, znači rezultati cifre sami govore. Da bi mladi piloti dostigli najsloženiji vid obuke, a to je gađanje ubojnim sredstvima, potrebno je da pređu naporan put od fiktivnog uvežbavanja do uvežbavanja školskim sredstvima. Tu se radi o izuzetno korisnim letovima, znači gdje smo primjenom manevara za koje smo uvežbavali prvi put imali iskustva da vidimo kako se avion ponaša s tim teretom. Tako da je sve prošlo bezbedno, bezbednost je bila na prvom mjestu, tako da korisni let. Dejstva sa bojevom municijom su izuzetno retka, znači mi pre svega koristimo manevarsku municiju gdje, znači, simuliramo padne tačke. Znači ta sredstva simuliraju na padne tačke, međutim sam primjena manevra je sa ovom municijom, znači bojevom, izuzetno teže, znači zato što nosimo, znači avion se drugačije ponaša, znači težine su od 500 do 1000 kg ispod krila, znači avion se drugačije ponaša, tako da su to izuzetno teški, znači letovi, ali izuzetno korisni, znači gdje prikupljamo razne podatke koje nama koriste za neke ratne uslove. Na samom avionu, ali i oko aviona, radi veliki broj ljudi. Finalnu proveru sprovodi sam pilot. Da bi se obuka gađanja, raketiranja i bombardovanja sprovela, neophodno je angažovanje celokupnog letačkog i tehničkog sastava.
Cilj je da se sa mladim pilotima izvrši bezbedno dejstvo. Na aerodromu Lađevci sprovode se redovne letačke aktivnosti, letačka obuka, uvođenje u trenažu, kao i obuka za noćno letenje. Ovo večeras što sam leteo, to je meni bio ispitni let za noćno letenje koje sam imao obuku ove godine. Let je protekao u redu, maltene skoro savršeno. Vidljivost je bila dobra, kao što se vidi, mesec pun, lepo vreme, stvarno je bilo onako, kao iz, da kažem, iz filmova, možda i nekih emisija. U odnosu na dnevno letenje velika razlika. Znači, što se tiče noćnog letenja, kao što ne vidi se ništa, sve ono što se vidi jeste osvetljenjem od aviona. Orijentacija je mnogo drugačija, ne može da se orijentiše kao danju po nekim orijentirima specifičnim, nego uglavnom prema svetlosnim orijentirima, gradovima, znači dosta teže. A najrizičniji deo i najbitnije je sletanje. Tu se samo, kao što vidite kod nas, startuje taj noćni slabiji i tu se posvećuje ta najveća pažnja. Mnogo je, da kažem, i opasnije, a i teže. Moj pokojni otac je bio vojno lice, tako da je to neka tradicija, da kažem, i njegov otac isto bio vojnik u Kraljevoj vojsci, tako da je to neka tradicija koju sam ja nasledio. I volim letenje, šta da kažem, gledao sam na filmovima, gledao sam čuvene filmove kao što je Top Gun i sve ostalo, tako da jednostavno taj sam osjećaj leteti, a i biti pilot, obzirom da se smatra da su piloti najzdraviji, najsposobniji, da kažem, neka vrsta elite, ali to mi je bilo manje bitno, da kažem, više mi je bilo bitno letenje i taj kompletan utisak i doživljaj. Bilo koji vid obuke zahteva strogu pripravnost u slučaju da se dese nepredviđene okolnosti koje mogu da ugroze bezbednost na aerodromu. Zato je neophodno protivpožarno obezbeđenje letenja i samog aerodroma. Naš osnovni zadatak jeste protivpožarno obezbeđenje letenja. Znači omogućiti da se letačke aktivnosti izvode po planu. Drugi naš zadatak jeste protivpožarno obezbeđenje aerodroma kao izdvojenih objekata. I treći naš zadatak jeste treća misija, znači ispomoć u trećoj misiji pomaganje civilnom stanovništvu u elementarnim nepogodama koji mogu da nas zadesi. Može da dođe do vanrednih događaja, mislim, tehnika je to i uvek može da dođe do nekog neželjenog ishoda. Ali naša dužnost jeste da mi budno pratimo obezbeđenje letenja, pratimo letačke aktivnosti, da u slučaju vanrednog događaja što pre dođemo do vazduhoplova, vršimo spasavanje pilota, prvenstveno spasavanje pilota i gašenje vazduhoplova u slučaju nastanka požara. To su naše osnovne dužnosti što se tiče obezbeđenja letenja. Dan 98. vazduhoplovne brigade obeležava se 28. novembra. Tog dana, 1949. godine, formiran je 198. jurišni puk, čiji je naslednik 98. lovačko-bombarderski avijacijski puk, koji od svih jedinica koje su ušle u sastav sadašnje brigade ima najdužu tradiciju. To je bila i najstarije formirana jedinica u nekadašnjem ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani.
okviru redovne vaše obuke imali ste znači ovo gađanje bojevom municijom na Pasuljinskim livadama. Koliko su vam značajne takve obuke? Pa svako dejstvo bojevim sredstvima na bilo kom poligonu predstavlja vrhunac svake obuke. Trenutno realizujemo preobuku, odnosno završetak preobuke pilota sa aviona N-62 na vazduhoplov Orao i na poligonu su dejstvovali iz školskih uslova, odnosno realizovali smo završetak obuke dejstvom ubojnim sredstvima, znači mogli ste vidjeti dejstva sa bombama FAB 250 kg, FAB 100 kg i dejstva topovima na poligonu. I na kraju samo kakvi su rezultati tog gađanja, da li ste zadovoljni? Pa obzirom da bomba FAB 250 kao sredstvo ima ubojno dejstvo na prečnika 800 metara, a ubojno dejstvo parčadino bombe na 1200 metara, obzirom da su sve bombe pale u krugu od 40 metara, znači rezultati cifre same govore. Da bi mladi piloti dostigli najsloženiji vid obuke, a to je gađanje ubojnim sredstvima, potrebno je da pređu naporan put od fiktivnog uvežbavanja do uvežbavanja školskim sredstvima. Tu se radi o izuzetno korisnim letovima, znači gdje smo primjenom manevara za koje smo uvežbavali prvi put imali iskustva da vidimo kako se avion ponaša s tim teretom. Tako da je sve prošlo bezbedno, bezbednost je bila na prvom mjestu, tako da korisni let. Dejstva sa bojevom municijom su izuzetno retka, znači mi pre svega koristimo manevarsku municiju gdje znači simuliramo padne tačke. Znači ta sredstva simuliraju na padne tačke, međutim sam primjena manevra je sa ovom strani. Teško vreme. U poseti 98. vazduhoplovnoj brigadi ekipa emisije Dozvolite imala je priliku da prisustvuje najvišem rangu obuke Tigrova sa Lađevaca. Vrhunac obuke za jednog pilota jeste gađanje bojevom municijom. Avioni Orao i Super Galeb posle naoružavanja na aerodromu kreću na izvršavanje zadatka na Pasuljanskim livadama. Pripadnici 241. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile i 119. mešovite helikopterske eskadrile zajednički su izveli raketiranje i bombardovanje postavljenih meta na poligonu Pasuljanske livade. Popularni Tigrovi i celokupna ekipa sa aerodroma od tehničara protiv požaraca, oružara do pilota morali su svaki detalj dobro da isplaniraju i pripreme. U skladu sa godišnjim planom i programom usledilo je i naoružavanje Orla i Super Galeba. U skladu sa zakonom, pravilno i našim PVTS-om izvršili smo pripremu aviona, pripremu ubojnih sredstava i podešavanje istih. Od sredstava koristili smo fabuke, fugostavio bombe 250 kg, fugostavio bombe 100 kg i top 23 mm. Priprema i sam tok je protekao bez ikakvih problema u skladu sa zakonom i pravilom korištenja svih mera bezbednosti, što je najbitnije u našem poslu. Vrh letačke obuke je upravo dejstvo ubojnim sredstvima, tako da je i za nas tehničke službe je isto vrh obuke podešavanje istih. Mi smo sredstva prethodno proučili, pripremili ljudstvo, zatim pripremili sredstva i izvršili svoj zadatak koji u skladu što je i naša namjera. Koji će bojevom municijom gađati mete udaljene na oko 2 km od nas.
ovo je posljednji termin u ovoj godini i koristimo, da kažem, ovo lepo vreme da maksimalno proverimo sposobnost naših posada za dejstvo po ciljevima na zemlji. Dejstvujemo sa lovačkom bombarderskom avijacijom, vazduhoplovima Je-22 Orao i N-62 Super Galeb, kao i sa transportnim helikopterima iz 119. mešovite helikopterske eskadrile na vazduhoplovima tipa HT-40. U sklopu vežbe danas smo imali dejstvo sa fugasnim aviobombama 250 kg koje je nosio avion Orao i sa fugasnim aviobombama od 100 kg koje je nosio avion N-62. Vatrenu podršku jedinica kopnene vojske u toku izvođenja operacija upravo vrše snage lovačko-bombarderske avijacije i borbenih helikoptera. Na posledku borbene jedinice, znači 241. i 119. su vršile dejstvo, kompletno angažovanje letačkog i tehničkog sastava je podrazumevao jedan ozbiljni i koncentrisaniji rad, obzirom da su ubojna sredstva u pitanju i kao tako, znači, zahtevao je punu pažnju i koncentraciju od dolaska na stajanku do odlaska s njim. Znači, mi obično kažemo tek da se sve završi, da bude bezbedno, tad je naš rad završen i možemo da govorimo o nekim rezultatima. Avioni G4 Orao su u naoružanju, znači 241. eskadrile. Avion G4 je prevashodno školsko-borbeni. U principu već godinama je pouzdan avion za školsku i taktičku obuku pilota vazduhoplovstva, a sa određenim mogućnostima koje taj avion posjeduje, odnosno njegove taktičko-tehničke karakteristike. Avion Orao predstavlja avion za borbena dejstva jurišne namene. Kao takav je u koncepciji koja je projektovanja bio isključivo projektovan, znači kao borbeni avion. Sam jurišni avion u koncepciji ima pre svega ključnu odliku, to je žilavost. Žilavost jer je avion u borbenim dejstvima izložen mogućim dejstvima protivvazdušne odbrane neprijatelja i kao takav mora da bude sposoban da i pored pogodaka, eventualno oštećenja, izvrši zadatak i vrati se. Zato su na ovom avionu sistemi usložnjeni, ima po 3 sistema za sve ključne komponente koje se tiču i hidrokomponenti i posjeduje 2 motora, znači sve je prilagođeno jednom jurišniku druge generacije, kao takav je imao priliku da pokaže svoje vrednosti i u odnosu na njegovu koncepciju, njegove mogućnosti, sve karakteristike. Ja koji ga letim od 1990. godine sam izuzetno zadovoljan. Vazduhoplovna brigada namenjena je za vatrenu podršku jedinica kopnene vojske, prevoženje vazdušnim putem, izviđanje iz vazduha kao i za borbeno i logističko obezbeđenje avijacijskih jedinica. Trenutno se nalazimo na poligonu Pasuljanske livade gde očekujemo nalete aviona i helikoptera. Municijom, znači bojevom izuzetno teže, znači zato što nosim, znači avion se drugačije ponaša, znači težine su od 500 do 1000 kg ispod krila, znači avion se drugačije ponaša, tako da su to izuzetno teški, znači letovi, ali izuzetno korisni, znači da prikupljamo razne podatke koje nama koriste za neke ratne uslove. Na samom avionu, ali i oko aviona, radi veliki broj ljudi. Finalnu proveru sprovodi sam pilot. Da bi se obuka gađanja, raketiranja i bombardovanja sprovela, neophodno je angažovanje celokupnog letačkog i tehničkog sastava.
Cilj je da se sa mladim pilotima izvrši bezbedno dejstvo. Na aerodromu Lađevci sprovode se redovne letačke aktivnosti, letačka obuka, uvođenje u trenažu, kao i obuka za noćno letenje. Ovo večeras što sam leteo, to je meni bio ispitni let za noćno letenje koje sam imao obuku ove godine. Let je protekao u redu, maltene skoro savršeno. Vidljivost je bila dobra, kao što se vidi, mesec pun, lepo vreme, stvarno je bilo onako, kao iz, da kažem, iz filmova, možda i nekih emisija. U odnosu na dnevno letenje velika razlika. Znači, što se tiče noćnog letenja, kao što znači, ne vidi se ništa, sve ono što se vidi jeste osvetljenjem od aviona. Orijentacija je mnogo drugačija, ne može da se orijentiše kao danju po nekim orijentirima specifičnim, nego uglavnom prema svetlosnim orijentirima, gradovima, znači dosta teže. A najrizičniji deo i najbitnije je sletanje. Tu se samo, kao što vidite kod nas, starter taj noćni slabiji i tu se posvećuje ta najveća pažnja. Mnogo je, da kažem, i opasnije, a i teže. Moj pokojni otac je bio vojno lice, tako da je to neka tradicija, da kažem, i njegov otac isto bio vojnik u Kraljevoj vojsci, tako da je to neka tradicija koju sam ja nasledio. I volim letenje, šta da kažem, gledao sam na filmovima, gledao sam čuvene filmove kao što Top Gun i sve ostalo.